Ekyalo Ngoma ekisangibwa mu ggombolola y'e Muyinze Mbala kisobeddwa omusajja Pison Birigye bw'ayombaganye ne mukazi we Diina Birigye ate oluvannyuma n'amutta. Kabanja ngo yabyame hakaceeka hati nyo mukwiza n'ateera orwigi shanga omuntu ayihanikire kashati kumwanze ngo omuntu yafira rya hakaceeka kandi karya akayihanikire omukazi omushwire tomwanjwire wamwita hati wamara kumwita n'umuzika ekine kintu kibi munonga kunogira ngo wawe neshonga n'omukazi muzito mu bantu nibashoborwa ningashino omushenda kunkota koziri hano nkeri. Diina abadde lubuto lukulu era Birigye olwamaliriza okumutta n'amusiba omugwa mu bulago n'aleebetera ku mulabba alowoozesa abantu nti waliwo abamuse. Kigambibwa nti Diina olwamaze okuyombagana ne bba n'ategeeza Nazaala we nga mutabani we bwamulemye wadde nga babadde bakyali bagole. Yanshanga omuka yaja ati munyanyo kwatariyo nanteganisa twankanye nyenda kwata omuhanda nkataha atati kanjenda nzo wache imani ze kumugambira ngo azo wache imani yashanga atari ngene uko yo kubira rya ha polisi nabo bakabire baramusharira nawe bamukoma. Poliisi esumuluddeyo omulambo ku mulabba ne gutwalibwa mu ggwanika embalala okwongera okwekebejjebwa era omukungu akola ku kunoonyeza ku buzzi bw'emisango Justus Mbaramye n'asaba abafumbo obutalowooza ku kwetanga okusembayo nga bafunye obutakkaanya. Konka wabo gambira omuntu akokuza ningo kamugambira ekizibe kyoyine muratunga umuhanda gumurabasa kugira ki kukishobororamo mwachulire ekyo. So bagenzi mwegarukemu mwamwe kwenda kombeka makaganyu no kugira communication ningo kurizana. Damba Wiziri yakusakidde gwino ku Lwakede TV.